এইটো পাঠাৰ মাংস বনাই আছে খুৰীবাই। খুৰীবাই আমাৰ ডাবৰত লৈছে। जिंदगी के खेल में एक होता है नायक और एक होता है अरे नायक नहीं मुन्ना भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपांशी ब्लॉग। दोस्तों आज बम खाना এটা হৈ আছে আমাৰ আৰু আমাৰ ৰান্ধনী এয়া হক মেইন হেড ৰান্ধনী হয়। এইটো মেকআপ চেকআপ কৰি আহিছিলে বোলে, কিন্তু মানে কি ইহঁৰ খামত মানে নোহোৱা হৈ গ'ল। আৰু এইটো আমাৰ কি এইটো এছিষ্টেণ্ট হয়, মেইনে হয়। আৰু পিছপিনে এইটো খুৰীমা হয়, আমাৰ যোগাৰী হয়। আৰু এইবিলাক আমাৰ এছিষ্টেণ্ট হয়। গোটেইকেইটা খুৰীমা হয়। তাৰপিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ পৰা খানা চানা বনাই আছে। তেওঁক এয়া মাছ চাছ ভাজি আছে আৰু এইটো পাঠাৰ মাংস বনাই আছে খুৰীমাই। এই বিলাহী, এই পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা নহৰু বটা আৰু বাকী এইবিলাক খুৰীমাৰ যোগাৰ হয়। দে খুৰীমা কিবা ক। Are you comedy me? আৰু এই আমাৰ বৌক বোলে ফটো উঠাব নালাগে, ভিডিঅ' কৰিব নালাগে বোলে, আগতে দেখা এই পলয় আগতে এখন খুৰীমা বিন্দাছ। খুৰীমা স্মাইল এটা দিব, স্মাইল স্মাইল এটা দিব। আৰু এইটো আমাৰ টুকু এই আমাৰ ডাইৰেক্ট এছিষ্টেণ্ট এই অৰ্ডাৰ দি আছে সকলোকে কেনেকৈ বনাব লাগে। মানুহ আমাৰ বহুত কি সৰু সুৰা কৰ্ম এটা হয় আৰু 50জন মানুহৰ খানা। আৰু আমাৰ মামী মানে কি মোবাইলটো কেমেৰা চাব আহি আছে। মামী আমি হাতখন দাঙি দিয়াংগে এনেকে অঁ। গাজৰ কি চাটনি খুৰীমা? চাটনি বনাই আছে খুৰীমাই। আৰু এইটো আমাৰ খুৰীমা মস্ত লাজ কৰে। একবাৰ হাঁহি এটা দি কিউট হাঁহি এটা দিছে একদম। আমাৰ মোটামুটি খানা অলৰেডি হৈ আছে, বনাই আছে খানা আমাৰ। এয়া মাছৰ মূৰেৰে এইটো পানীলৈ বনাইছে। আৰু আমাৰ খুৰীমাই এইটো মাছৰ একদম মাছৰ জোল না, বিলাহী মাছৰ জোলেৰে। গাইছ একদম ৰেডি খানা। এতিয়া বহিছে, এটা পাৰ্টি বহিছে মোটামুটি, আৰু এতিয়া খাব লাগে। তাৰপিছত আমি নেক্সট বাৰ আমি বহিম। তো বলক খাওক, ইহঁতে চাই আছোঁ আমি কেনেকৈ খায়। এই গাইছ চাওক, এই আমাৰ ডাঙৰ বুলি কিনে লাজ কৰে, এই চাই লাজতে খাবাই পাৰা নাই। আমাৰ কি দেখাই আমাৰ এইটো গাইছ, আমাৰ নিতুলৰ বডি চাওক, বডি ষ্টিল বডি চাওক, ষ্টিল বডি চাওক। এনেকে দিয়ে এনেকে নৰা ভয় খাই যাব নেকি নাকি? গাইছ এয়া ময়ো দুটামান স্কিল দেখাই দিলোঁ ক্ৰিকেটৰ। গাইছ এয়া আমাৰ সৰু সুৰা বোলে বম ব্লগাৰ হয়, চাওকচোন কেনেকৈ বনায়। কেমেৰাটো এইটো বয়াক কিয় মোৰ মুখে আছে ৰ এই মুখখন মেলি দিছে কৰি দিছে একেবাৰে। এই কাহি একেবাৰে শেষ কৰি দিছে। খুৰাক এইজন সৰু খুৰাক, এইসকলক আমি ভাত খাবলৈ মাতিছোঁ। চাওক এইসকল বল খেলি আছে, খাব নাপাওঁ তাই এটা। অঁ গাইছ এয়া আমাৰ খুৰীমা বম ব্লগাৰ হয় এটা, একদম বঢ়িয়া ব্লগ বনাই। ইউটিউব চেনেল নাই, ইউটিউব চেনেল নাই, কিন্তু আমাৰ কি কৈছে ভাত খাইছে। মাত কি খাইছা? কি খাইছ? এটা আমাৰ আইতা ভাত খাই আছে, এইটো সৰু আইতা, আৰু আমাৰ এইটো ডাঙৰ আইতা ভাত খাই আছে। আমাৰ একদম পুৰণা যুগৰ মানুহ এই দুটাই আছে বৰ্তমান, আৰু নাই আৰু আমাৰ বছত।
পুৰা খোৱাত ব্যস্ত, চব খোৱাত ব্যস্ত সিহঁতে। ভাৰ্গৱ 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 এইবাৰ কেঁচা পা একদম খোৱাত ব্যস্ত, বিৰাট হৈছে বোলে। খুৰিবা ডাবৰত লৈছে। গাইছ এয়া আমাৰ মায়ে একদম হাড় মূৰ একদম ডাইনাছৰৰ নিচিনা চবাই আছে চক। গাইছ ফেমিলি ব্লগ বহুত দেখালোঁ আপোনালোকক, ব্লগ এতিয়া একদম বেলেগ দুনীয়া এখনলৈকে লৈ যাওঁ। গাইছ হাতৰ পৰা কেনেকৈ টকাৰ নোটখন কেনেকৈ লৈ যায় চাওকচোন, বা কি স্কিল হয় ৰে। दोस्तों को मेरा सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। This is विनोद राठौड़ इन पाठशाला। One more time, राज महोत्सव सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। थोड़ा आवाज होगा तो और मजा आएगा। देवाना चौक कहना से ठीक है। चलिए मुलाकात होगी आपकी स्टेज पे से वापस एक पानी से आएंगे आपसे मुलाकात। जिंदगी के खेल में एक होता है नायक और एक होता है खलनायक। 1 2 3 4 अरे बजा बजा बोलो बजा भाई। आए हुए तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अरे राइट कर दो, क्या हाल है खलिया से? खलिया से अरे मुड़ में तो मैंने कहा जिंदगी के खेल में एक होता है नायक और एक होता है अरे नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत लायक हूँ मैं। लीलावती हॉस्पिटल अरे जाने ना सर के बोला तो अपना अब उन पाठशाला में गारेला है भाई। आसाम में राज महोत्सव में गारेला है पाठशाला वालों। थोड़ी सी आवाज होगी तो और मजा आएगा। आगे पीछे वाला
अरे अभी फोन रहा प्रोग्राम शुरू हो गया भाई हरे रामा हरे कृष्णा ओके बाय बाय टेक केयर थैंक यू टेंगो बढ़ा के वाह चला दो तेरे को सीधा बना दो अरे रोते को फट से हंसा दो हंसते को फट से रुला दो शायद अब उनका न्यू हेयर स्टाइल मेरा स्माइल ना कर दे दिल तेरा क्रैक माय नेम अरे पाठशाला आमरा नाम की मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई अरे MBBS बोले दो मास्टर में मास्टर भी बोले दो कितना से डॉक्टर भी बोले दो बेमिसाल एक्टर ऐसे बोले दो ऐसी थे तो तेरा चला दो छुपाना भी नहीं आना विनोद राठौड़ छोटी सी जर्नी है 1.5-2 घंटे की यहाँ से हम लोग बॉम्बे पहुंच जाएंगे हो सकता है कोलकाता हो सकता है सिलीगुड़ी पहुंच जाए मेरी पसंदीदा जगह शिलोंग पहुंच जाए यू नेवर नो हाँ कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला दिलो जान लगाएंगे दिलों से भर अपने मिटाएंगे शाम शहर मेरे यारा मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मरना यहाँ मेरी जिंदगी सारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा याद कहाँ मेरा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा देवदार पदुली धुंधा से माधुरी कहते कि बोले मोला गोविंदा देवदार पदुली धुंधा से माधुरी कहते कि बोले मोला गोविंदा
से भी हूँ मैं मन में गोविंदा यानी कि वो फिल्म जिसने विलन को हीरो बना दिया। गाने हैं, मेलोडी है, सुर है, संगीत है। चांदनी जी और मैं मिलके इस गाने की फरमाइश पूरी करते हैं। शाबाश दादा, थोड़ा धुआं निकालिए, थोड़ी बिजली गिराइए, थोड़ा शाहरुख खान को बुलाओ, थोड़ा शिल्पा शेट्टी को बुलाओ, जल्दी थोड़ा बिजली, थोड़ा रिवर्ब डालिए दादा, सिटी वाला।
গাইছ বিনোদ ৰাথোৰ আৰু চান্দিনী মুখাৰ্জী যাব ওলাইছে এতিয়া চাওক সিহঁতৰ মানে কি খতম হৈ গ'ল প্ৰগ্ৰেম তো এতিয়া যাব ইহঁতে আৰু মানুহবিলাকে ইমান ভিৰ কৰি আছে চাওকচোন মানে লগ কৰিবৰ কাৰণে কথা পাতিবৰ কাৰণে চাওক আৰু ইহঁতে মানে কি বৰিং হৈ গৈছে ইয়াতে মানে ইমান হুলস্থুলত থাকি তো ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে মানুহবিলাকে নুশুনে চাওকচোন কেনেকৈ দৰ্জাখন বন্ধ কৰিব চেষ্টা কৰি আছে